kuma ntere Chiege ni batrimanite bagitariria kwaga kunganirwa ni mendekithia jaria tarikiri mawatho jamira jaria jarikitie gukurukwa bakiaria bugite nkuruki ya gichunchie kia 75 kia mantu jaria jarikiri mendekithia jaja jategutethia murimi kana kinyamu biashara na njoka ja kumwinyiria onde bugite rwaria ruru rwa kurukirwa bobongwa batikiri gikaro kia mwingi gya kung'ana kenda kurwariria onde thirikari ya kaunti ya Meru ni tariritie tiumbite kwambiriria kurikithia mawatho jau na arua bura kurerigiri Edwin Gatobu na kurikithia bakiaria na methetu ya ntutu muthenya jwa narua arimi nendia bamira rungu rwa ngwataniro ya mirangiro wa Sunday Traders Cooperative Union ntere Chiege North badiuga bokebwa iba kuregana mawatho ja Meru kiri urimi newendie bwa mira bwa thirikari ya kaunti ya Meru nontu bokire bakugechunche bimwe biabyo ibe kubainyirie bakiuga kinya batekiri karo bya mwingi bya kujariria nonto zariu union etauzucerwe na union ne batikwethwa kiarira chamanto amira anjabu anto babo bwithete zariu utire kinyo mwe union ne anto bakolomete ndo 3 bakabwithia zaria ikainyilia mwananchi katona ma vibina bakiwa bakubwithia ko itokoromba netio kinene sheriti itokupinga na tuirwa me mwanga toka na tuthikanire tuirekebishe ana kuonda ithoki sheria ndele na inyeke thako no public participation yetere na amwe na spindi ya no wato tiania yerere anto amwe na iroiro roro tena narore so mantu atabugi na kubaki gweta jamoja mawatho jaji barombete thirikari ya kaunti Meru gukaranthi na kuja tegera kairi na kuga kwabo muno bakarite nthi bari bonthe amwe kenda bategera na kwariria jara bakuga jakibainyiria sheria ekuwa mutua miraka thimwe aithere na mendeko itokopingana ni otiwa loi sheria engi yele irekuwa muntu akena mira yeke aithere aina license ya kumethia miraka endana kila ibo metegeria sheria kuwa muntu aitwa mirarere mbeca ibo metegeria bieto bitu kwa account government ruare ribo rekire tika ithoki akiri 3/4 ya so ni kwenda amendment kana kurekebishwa yeye na mazinani ila batoke mwananchi mazinani twaraneria na tweleanwe sheria reta twinyelia nikagita na karana ku thirikari ya kaunti Meru rungigite kwa kagita kwambira gwitithwa ngugi kwa mawatho jaja na jara ja kubwiri kwambira gwitithwa ngugi muthenya jo naru bakiuga bobori mane na bamo kwethirwa bati ingitie jara ja kubatarika na nande bakiwa kagita gaga kaibaja ingie tukwaria na atongeria betu batwiro ntubu bukarike tubaye ntuku ng'anona na tutogwicia ichoke Jumatatu te muntu nande ya Jumaine kaire ka Jumatano atwira ntachokia ciakwa imbitikirwe nchokia na twanjiriria tutithira tukiayana kanya kangi kuika kwenda kwira baba batomba ku comply by Monday baimba kwithira bai kureta forms icio kenda twakikisha bakwithira bai sasa bakisheria thirikari ici nkurukini teterete mawatho jaja na kuga ica kuguna murimi na mubiashara na kuga gutonywa kwajo ikwathingatirite watho ura gukubatarika actually maoni jaja 90% ni jara jaumite kiri antu bongwa aja ataramirwo akinaruga kiwakili kienda jaomba gutonyana na katiba kinya ya nthiguru kendelea usapotana mwanka tuone kimira kia mira ki properly regulated ye mira bingi Antonia Weru Juma kumegembe ni Edwin